ElaboHlanga enhla nasezantsi siyabingelela igama ngeUnhlanhla Mtaka umfoko nomajalimane. Namhla sinomunye wabaholi abahlonishwa kakhulu eNingizimu Afrika nasemzabalazweni waboHlanga. Ungomunye wabesifazane esiyiqhenyayo ngayo nongasabi ukumela lokhu akholwa kukho. Abanye bathi lokho wakuthatha kubazali bakhe, kepha abanye bathi naye ungumholi ngokwakhe kufuneka ahlonishwe ngale kwabazali bakhe. Namhlanje ke sinoMaXhamela ungqongqoshe olindiwe Sisulu esimazi kakhulu eindabeni zeqembu elibusayo ukhongolose kanjalo nakhulumeni muva nje ube sematheni ngeindaba ezithinta izinkantolo nezomthetho kuleli. Abanye ke bathi wenze iphutha waxhomondela ngokuthi akhulume lezi indaba, kepha umile ekuthenini lokho abekwenza bekuyilungelo lakhe. Empeleni umile ekuthenini lokho abekwenza bekuyingxenye yomzabalazo awuqala kudala usawezikhala, namhlanje sekumzabalazo wombusazwe. Namhlanje simnika ithuba lokuthi asichazele ukuthi zimhubha nje zimkhonkotha ngizimkhonkothelani, kanti nawe futhi uzothola ithuba lokwazi ngalomholi ukuthi ungubani nokuthi umeleni kwipolitiki yaseNingizimu Afrika. MaXhamela siyabingelela. Siyabingelela nathi. Siyabingelela. Ngiyazi ukuthi iningi labantu njengoba ngiqala nje bazothi angene kule nkulumo esiduma umhlaba wonke nathiwa khona uthuke abehluleli, kepha ke sizogcina ngakho lokho. Ngizofisa ukuthi usazise ngako ukuthi oXhamela ngobani nokuthi umama ulindiwe Sisulu ngubani. Okay. Thina oXhamela siyabantu abazalelwa eMount Frere. Wathi ekuhambeni kwesikhathi sahamba sathuthuka sahamba sayohlala eNgcobo. Kule ndawo esihlala kuyo eNgcobo kuthiwa kuseMayiheni. Siyamayiha ke thina ke ngoba sifike sathatha le ndawo lena sahlala khona. Okhokho bethu ke amadoda amathathu aphuma eMount Frere, oXhamela, omgcina, oTyhopho, oNokwindla, bafike ke bahlala ke lapha indawo lekuthiwa kuseMayiheni manje eNgcobo. Kusekhaya ke eNgcobo la ku singcwabe khona bonke okhokho bethu. Uzalelwa lapha ke ubaba wami wakhula ekhula I think akazange athole ithuba lokuthi afunde azafikelele la elefuna ukufikelela khona. Wasuka wangena kuTeba wayosebenza eMine. Wathi make sebenza eMine wabona ukuthi cha akuzukulungela ke lokho. Waphuma wayojoina iANC. Wathi make join iANC wabona ukuthi cha yile ndlela le ngifuna wonke umuntu ayihambe, ngoba ebesezwile ngokusebenza eMine ukuthi umuntu omnyama utrithwa kanjani. Wabese ke ngena ke kuANC, wathi make ngena bese ivolunteer yokurecruiter abantu. Emva kwaloko wazivulela ibusiness nyana yakhe ukuthi akwazi ukuthi naye azondle. Leyo business le business ye estate agency. Emva kwaloko warecruiter yena eseyilunga le-ANC. Umsebenzi wakhe bekurecruiter. Waze warecruiter noMandela. Wamthatha uMandela naye baleke ubukhosi lapha kubo. Wafikele eGoli wathi hey ngifuna indawo la ngake ngifihla ikhanda khona. Bathi abantu hayi ikhona indoda ephuma ngakini ngale. Kuthiwa uXhamela uSisulu. Masibuse kuyo. Bamusa kuyo. Uyasho ke make khuluma ke uMandela ukuthi ebeqala ubona umuntu omnyama ene secretary yomlungu etype lapha. Ukuthi hayi sekushuthi ngifikile eGoli. Sosefikile eGoli. Usengifikile eGoli. Wathi ke ubaba uSisulu uyabona ke sifuna abantu abafana nawe abazawusiza ukuthi sishintshe uhlalo lomuntu omnyama. Wamthatha ke waya naye ekhaya kubo. Emva kwaloko ke hayi ke wabesushintsha ke uMadiba ke selilungu leANC kanjalo ke. Siyabantu ke basuka eNgcobo ngoba sazalelwe eGoli.
siyabantu ke abakhule vele nje ipolitiki kuyinto ekhulunywa ngayo. Yabona nje emakhaya ke xoxwe nje mhlawumbe xoxwe iBhayibheli noma xoxwe ngesikolo noma thina ekhaya nje kukhulunywa ipolitiki. Ngikhule nje ngithi ngidla inestam bengizwa ngale politiki ngikhulele kuwo. Ikhaya lami ke ikhaya ke belivulekele ngokumuntu ongenandawo ukuhlala. Sakhula ubaba engena ephuma ejele. Hayi ke wangena ke nomama walelungu le-ANC Women's League. Babe besishiye I think bengabazalwa wahamba wayojoyina le Women's March to Pretoria onke lokho. So ngikhule ekhayeni elikhonze kakhulu i-ANC. I-ANC into nje bexoxa nje sithi masilala besingenawo ama-fairy tales singenalo neBhayibheli kukhulunywa lo ANC. So ibele ngincela nge-ANC. Sikhulile ke singabantwana abahlanu. Kodwa ke udadu baba washona wasuka uthatha ke abanye abantwana ke. So mase siphelele siyafika la ku8 10 ngoba nje ikhaya nje la wonke umuntu. Nangalesikhathi siku exile thina beyikhaya la wonke umuntu nje organization. Ngoba ulabe bethi mabeyofuna usizo noma beyofuna advice bafikele khona. Sekhaya nje la wonke umuntu. Ukufunda kwami ngahamba ngayofunda eSwazini ngoba bengasekho umuntu ekhaya. Kwathi makubanjwa ubaba ngo1963 kwabanjwa nomama kwabanjwa bekusele nje amakade endlini. Inkongolo yabona ukuthi cha ngcono bakuphephe abantwana basithatha basese boarding school. Ukhulele boarding school eSwazini. Mangangiva ngikhuluma Swati udakwati kusivele nje ngiSwati. Kodwa ngingumXhosa. Sakhulela ke eSwazini sathola ukuthi inkosi uSobhuza ibiyingxenye ye-ANC. Uma wakhe uLabotsibeni ebekhona makusayinwa isivumelwano ngo1910 se-ANC. So ke samkeleka ke sangena boarding school ngihamba ke necousin yami uMakaziwe kaMandela. Ukusuka ku-ofisini likababa ngesikhathi ehlangana noMadiba waya naye ekhaya. Mabefika ekhaya bathola ukuthi kule ntombi enhle nje impela nje udadu bobaba wami. Wase baqomana ke noMandela. So sihlobene ngalo lohlobo ke abantwana bakhe ke nabo ke yibo labo sahambe nabo saya eSwazini. Ngifunde eSwazini ngaze ngaqeda isikolo. Kodwa ngimane ngiza ekhaya ngamaholide. Sikhule sihlukunyezwa ngoba indlela yokuthi bafikelele ubaba ukuhlumeza abantwana bakhe. Sikhule kungekho umuntu omdala ekhaya. Kubanjwe ubaba, wabanjwa auntie, wabanjwa umama, wabanjwa nobhuti wami umdala uMax na 17, kwaphinde kwabanjwa lo zemva kwakhe na 13. Sasala nje siyingane sizigadile. Kwaba ngcono ke mase siye boarding school ngoba sabona ngoba uthi cha sinabanye abantu la. So ngikhule leyo mpilo leyo. Ngizitshele nami ukuthi nami ngiyofaka elami igalelo. Kuze kuthi ngelinye ilanga akho umntwana uzakhula njengoba thina sikhulile. Ngazinikezela emzabalozweni ngisesemncane kakhulu. Sikhula njalo ke lapha ekhaya. Ngililungu le-ANC ngo-NEC kwamanje ngo-1975 ngaboshwa ngaboshelwa ukuba ingxenye ye-ANC ngahlala unyaka ku-solitary confinement. Ngathi uma ngiphuma lapho ngabona ukuthi mangihambe ngiyotraina. Ngitrainile ke manje. Ngiyaye ngithi mangibatshela ngithi ngiyigeneral
kumkhonto wesizwe namanje nje ngisafuna istatus sami segeneral kulo mbutho lokho kodwa ke ngaba nethamsanqa ukuthi abantu baseRussia banginika iaward yeRed Star for contribution yami in the army yakubo ngilana njena ngaqala umsebenzi ku-ANC ngesikhathi silungisa amalungiselelo ukuthi sibe nama-election ngo-1993 ngisebenza ngihola iqembu le-intelligence ngoba mina intashinga yami specialty yami intelligence so ngasebenza-ke kakhulu-ke ngisebenzele intelligence ngenza sure ukuthi ama-elections ka-1994 ahamba kahle ngempela ahamba kahle kusuka lapho ngaba yilungu le-interim government mase silungiselela ukuthi sesizawungena kuhulumende ngafika kuParlamente ngangena ngo-1994 ngaba yilungu leParlamente nabo bonke-ke abanye bebekhona ngaleso sikhathi sabe-ke into yokuqala esiyenzayo ukuthi sibhekane ne-constitution ngoba yiyo into ebimqoka kakhulu ezasenza ukuthi sibone ukuthi siyakuphi kwathatha ngiyabona i2 years umuntu obekhokhela iANC kuloko kulungisa kwe-constitution ibingu-Cyril Ramaphosa mina bengibhekene ne-intelligence part security part ukuthi yini esifunayo ku-constitution waya-ke ngaba yi-deputy kaMangosuthu ngafunda kakhulu-ke kuMangosuthu ngoba yena ebese-administrator nje esehluzekile nje vele ekhulile ngaya-ke ngikuhulumende nje namanje ku-ANC ngiyi-chairperson ye-social transformation ngiyimember ye-MK kodwa ngiyi-chairperson ye-social transformation kulamalanga-ke silungiselela i-conference, i-policy conference ukuthi sibuke ukuthi ama-policies ethu aseseyileyo siwafunayo noma phela njengoba siphucuka nje sidevelopa kuyaye kube necessary ukuthi silungise la sibona ukuthi akusalungi khona so ngiyabona manje sengize ngapublisha ama-articles angu-4 odabeni lwe-constitution no cha odabeni nje lo-social transformation inhlalo nje ngabe sengipublisha le ye-constitution ngoba kusukela kudala ingiwarisha into ye-constitution ingiwarisha ngoba sekukaningi nginguminister we-human settlements ngithi mangifuna umhlaba kakhulu mangifuna umhlaba uduze nedolobha ngithathe 3 years enkantolo ngilwela lo mhlaba loyo ukwakhela abantu bethu izindlu so ngifamiliar kakhulu nenkantolo nokusebenza kwenkantolo nako konke ngifikelele la ngibona ukuthi hayi cha kumele kuba kube khona ushintsho la ngoba phela i-constitution akusinto a beginning and final. In our understanding, it is a living document. Oshukuthi mangaba sike sahlangana nento sibona ukuthi 10 years ago was applicable manje ayisalungi sinelungelo lokuthi sishintshe iguqule libone ibhekele izimo zangaleso sikhathi sibhekane nesimo sangaleso sikhathi njengoba nawe ke ngeke usazigqoka le icathulo ozigqoke namhlanje in 10 years time zibe seziphumile nase fashionini kunjalo nje ukukhula kwelizwe kunjalo ukukhula kwegovernment kunjalo nje ukukhula kweconstitution iconstitution ikhula ngokuthi ibhekane nenkinga zabantu izibuze ngokwayo iconstitutional thina singabantu abaphethe iconstitution sizibuze ukuthi isese relevant yini le constitution kulesikhathi esikuso ngabhala ke le document le ngibhalile ngathi kulo document leyo ukuthi uma ngibhekile le constitution lebe kumele kuba kudala sayishintsha njengoba sikhale unyaka wonke sifuna ilizwe ukuthi
sikwazi ukunikeza abantu bethu umhlaba bakwazi uzakhela bakwazi ukwezenzela noma yini the whole year singazange sikwazi ukufikelela ngapha kwa section 25 so mangibhala ngiyasho ukuthi cha i-constitution lena is not cast in stone i-constitution lena is there for us ukuthi mangaba sesifikelele esigabeni sokuthi sibone ukuthi ayisekho right sikwazi ukushintsha ngayibeka ke lonto ke kulelo phepha lami ke ngiyabona it's the 4th or 5th article engiyikhiphile ngabe sengiboleka amagama ka Malcolm X ngaphinde ke ngawagcizelela ke ngo Steve Biko Steve Biko ke uqhamela wakithi ngikholwa ngimkhonze kakhulu ngaboleka amagama ngawasebenzisa kule article ya akwashikhotha zakhonkotha yonke indawo wakhonkotha yonke indawo ngisamangele namanje ukuthi yini kangaka ekhonkothisa wonke umuntu kangaka angithuke umuntu ngisebenzise amagama edala asetshenziswa njengoba nje ngizawuthatha nami mhlamba amagama engiwezwa kuwe ngibona ukuthi hayi lana afitting wasebenzise kwesinye kwenye indawo nobody has authority or ngathini i-right over words you can use words that have been used ngabanye abantu mangabanye afitting for a particular purpose sikulo nkinga ke ngoba ngithe ngisahleli ekhaya ngizihlalele nje nezingane zami ingane yami ithi hawu ma nangu uJudge Zondo ekhuluma ngawo ngigijime ku-TV ngithola ukuthi hayi ngempela ngaba ngo state curfew ngiyathola ukuthi uJudge Hlophe uyakwehla uyazenyukela nje la kimi now bengibheke ukuthi mangaba kukhona angakuthandanga uyakwazi ukubamba ucingo asho ukuthi mase sihlangane ngoba lokho angikuthandanga now esikhathini esidlule vele nje angeke sibone ngasolinye namajaji nabo ngeke babone ngasolinye nathi bese sihlangane especially ngesikhathi sikaMogoeng bese sihlangane namajaji basho into abangayithandi ngathi sisho nathi singayithandi nabo silo nje impela kodwa ke sigcine sesazana ukuthi ukuphi simephi sigcine sivale ngokuthi okay masivumelane nalokho ngoba we belong to two different sides of the same country and the same government they are responsible for the judiciary we are responsible for the execution of the executive and responsibility executive mangaba kukhona singakuthandi bese sihlale phansi nabo sibabonise inhloso yokwakha ukuthi sihambe siqhubeke phambili ayikenzeki ke for isikhathi eside ke into yokuthi sihlangane namajaji kodwa bengibheke ukuthi mhlawumbe mangaba kukhona angakuthandile ujaji ebezafona athi masisihlangane ngihlangana naye ke ngimangele sengibona ekhuluma ku television ehamba nje qhubeke hayi ngiyeke angibize umongameli athi kimi hey ingathi amajaji lana afuthekile ngalento ekhulumayo ngithi hey ubona nje mongameli yonke into engibhalile ngicabangile and it's not the first time nginenkinga ye-constitution and masinenkinga ye-constitution sinalo ilungelo through the proper channel ukuthi siyilungise mina ngiyi-chair ye-social transformation I have to make sure ukuthi abantu baya-understand ukuthi inkinga esibhekene nazo manje yini ukuthi singakwazi ukunikeza ngomhlaba njengoba i-section 25 isivumela yini ingxaki esinayo ngoba ngingumholi waleyo social transformation unit leyo athi lo mongameli cha ngiyakuzwa ntombazana kodwa ke ngathi
abayizwanga kahle lento. Ngithi cha angiboni mina impela ngoba besike sayikhuluma NWC National Working Committee ye-ANC bathi hayi ifundeni le article. The article I stand by it word for word. Ngifunde ngayifundisisa. Utshena lapho umengameli. No bengikhuluma ne-NWC. Ekhona umongameli. Uthi umongameli cha ngikuzwile uma usho njalo. Kodwa ikhona into engathi iyohlwayana. Iyahlwayana. Ngithi eyiphi leyo umongameli? Athi awuthi ngiyifuna. Ayifuna ngempela ayithole kube isentence elilodwa. Ngithi hayi I stand by that sentence mongameli. Athi hayi mina liyangihlupha ntombazana. Ngithi okay masithole owesithathu umuntu ozawubona ukuthi angayilungisa njani ukuthi mina nawe sikwazi ukuthi sivumelane ngalokho. Simthole ke umuntu wesithathu. Aphinda amfunele umongameli. Umuntu wesithathu ukhuluma lokho nalokho. Ngithi hey mongameli nkathi ngithandisisi kodwa ke athi ngibona. Ngibheke ke ukuthi uzayithumela phela ngoba yimi ekuthiwa ngonile. Uzayithumela kimi mina kube yimi ebhala statement. Ngihlale ekhaya ngizwe sekune statement esiphuma kumongameli. Sonke sasithola empeleni sonke sabhala ngaso samsimangalo ukuthi awu besingazange sidlule kimi. So ngifonele usihlalo we-ANC. Ngithi sihlalo uma ngibhekile ingxaki lana yilabantu abasebenzela umongameli ngoba bebengekho emhlanganweni. Bathe mabebhala babhala lokhu ababona ukuthi mhlawumbe kwenzekile. Bathi mabebhala ufike umongameli umbizile shaya wamtshela ukuthi lento ayenzile irongo kwathi liphutha kwathi kazange umongameli akwenze lokho. Akazange. It was njengoba bengikhiphe istatement, it was the most pleasant meeting ebesinayo nomongameli. Uxoxa abaholi beqembu phela njengoba kudala ngamazi ke umongameli. Hayi ngifike sixoxa ngithi hayi mongameli size sivumelane ukuthi le sentence engamthokozisi iye komunye umuntu ukuthi vele siyaphikisana. Ngithi amongameli cha ngeke. Manje ke i-article yami ngibheke ukuthi uzothi mangaba sesiyitholile le sentence esilwa ngayo izabe seyilungiswa yini uwe futhi mase ngivulela itelevision ngithola ukuthi kugcwele lento ukuthi umongameli ufike wangishaya uyethisha omkhulu wakunika akazange umpentana kwenze lokho. Akazange impela. Sixoxe nje noma ngixoxa nje nawe. Ngasho ukuthi cha mongameli la ngivumelana isentence elilodwa. Andiko lokho ngithe kuye masithole omunye umuntu. Ngicabanga esimhloniphayo sobabili savumelana. Ngicabanga ke ukuthi emva kokuthi mhlambe sesiyitholile lonto mhlambe savumelana yimi mina mnikazi wendaba ozaya kwintatheli noma ku television ngithi nako kwenzekile sihlangene nomongameli akakuthanda lokhu le sentence lena sathola umuntu wesithathu sishintshile le sentence salenza kanje kanje. Mase iphuma ku television ushayiwe lento wafaka iphama kwathini konke nje kungazange kwenzeke emhlangano futhi uma ngiyithatha ngachamela uthi leli iphepha olubhalile akulona lokuqala. Alona lokuqala. Okwesibili akuphumanga lona lonke kuphuma ingxenye ethize yalo. Liphume lonke. Umbuzo ukuthi kuleli phepha ngokwakho uphikisana noma ugxeka umthetho sisekelo noma ugxeka abehluleli. No. Ngithi kuleli phepha leli
Yabona i-constitution ifuna abantu abazakuyi interpreter ngendlela thina esayibhala futhi abazoyihumusha ngale ndlela besibhale ngayo nezifiso zethu. Kodwa ke mangibhekile bahumusha ngendlela esentshonalanga. Ngisebenzise ke amagama ka Makaskavi. Ngithi yabona umuntu omnyama unale nkinga. Khona abantu abamnyama ababili. Kukhona laba abavulekile abazawuyibeka njengobinjalo. Kukhona ke laba abanye abanenye i-mentality. Igama olisebenzisile lapho ukuthi kunabo unabamnyama abasemasimini nabasendlini. Beke wangibuza ke umongameli nithi ke colonial whatever colonized. Ngithi mongameli uma ungathola umuntu oyedwa nje kule age group ongazange acolonizwe ngicela unginike yena. Because the whole idea of apartheid was to colonize the mind first. That's what Biko says. The mind first. Our job is to make sure we decolonize ourselves. Size sikwazi ukuthi silungise indlela yomuntu omnyama aphume kule ncindezelo kusuke ukucabangeni kwakhe ekubukeni kwakhe izinto nasekwenzeni. Kodwa mangaba sihleli la sihleli khona si-interprete ngendlela engeyiyo sisengxakini. And here's a fitting sentence engiyithole kuMakaskavi naye sim-colonized mind. Athi mongameli, kodwa is it not insulting? I had a colonial education. I still have a colonial mind. I have to work towards making sure ukuthi ngirepresenta abantu bethu ngendlela bona befuna ukurepresenta. Ngamafuphi wena awugqugquzela ukuthi bonke abantu abayi-age group abeminyaka yino abasenkingeni yesilungu abayihlanze bona babuke i-constitution njengama-Afrika njengabohlanga njeke ngoba le constitution le eyethu sonke ikakhulu ishaya umuntu omnyama lo ofuna ukuthi aphucuke afikelele la bekufanele ngaba ukhona. It is colonized, Mr. President. Mina nawe si-colonized. Uma labafana laba betoyitoya bethi bafuna i-decolonized education ngiyayizwa ngoba ayikho enye esinayo. So thina esibadala kufanele ukuthi sibone ukuthi what is in the best interest of those people who are crying out for justice, decolonization, crying out for land and all of those things. Athi kodwa ngeke bayibone ngaloo ndlela ngithi hayi cha ngizabafundisa ngesikhathi sonke. Umthetho wami masikhuluma nge-social transformation, we also talk about transforming our perceptions, transforming the mind, and seeing ukuthi yini efunekayo ukuthi size sithole i-social transformation, i-total transformation of the okwamanje nje njengoba sihleli nje uhlala eMlazi ngihlale Orlando East, Orlando West, asikakafiki kulelo shintsho lolu esiluthonayo. And we have to make sure ukuthi siyafika mina nawe singakaye ethuneni ngoba we have a responsibility. We started the struggle, we've got to finish the struggle. Mina ngikhulele ku struggle. Ngazi kahle ukuthi bekufanele ngalesikhathi sesifikelana ngalesikhathi sesifikela asikafiki la besifuna ukufika khona. Yabe ke indaba seyisobala. Wonke umuntu seyaphawula. Wonke umuntu sekehawula. Engayifundanga i-article. Kodwa phambi kokuba sihlangane no president bengike ngakhuluma ngayo ku-NWC. Ngathi ngiyanizwa ngathi ngibunobuhemuhemu. Ifundeni lento. Bese ningiphikisa ngamaphuzu akhona. Akhona munye nje lana ngaphandle mhlambe ke mangaba khona abamhlophe kithi abazange babe colonized. We have to work, we who are the vanguard of the organization have to work out ourselves out of a colonized mind.
ngisebenzise lento kaMarcus Garvey noSteve Biko ukuthi uyabona uma urepresenta abantu you got to take into account ukuthi la ume khona has got to be where the people are. Ngoba kukhona le example lesetshenziswa uMarcus Garvey noSteve Biko ukuthi yabona there's a difference ubumnyama bomuntu abusho lutho. Tata inegro ngoba this is the example abayisebenzisa. I-house negro ihlukile from i-field negro. Yabona i-house negro lo hlala la endlini asebenze. Uthi makusha indlu kaBhasi athi ha Nkosi yami indlu yakithi shiye safa ngoba impilo yakhe ne-economy yakhe is tied up with uBhasi lo nendlu yakhe. I-house negro lapha ithi mayishe lo ndlu loyo. I-field negro lapha ngoba he's not affected. Yeah. He's not affected. So we must make sure ukuthi thina masi-interpreta izinto sizi-interpreta in the best interest of labo bantu labo esiba-interpretelayo. Ngamafuphi ngokuyazi kwakhe ANC imi nabohlanga basemasimini hayi laba sendlini not laba basendlini laba basendlini bohlukile sisesenalaba ubuningi babo abasahlupheka abasesensimini. Masi-interprete into ukuthi laba basahlupheka baze bafikelele la sikhona sonke la esingama-house negroes thina lesesila sendlini manje. Now there is nobody my age ongayazi i-difference between a house nigger it's common usage. Common usage angazi mhlambe ngesizulu ngathi common usage into ejwayelekile neyaziwa yonke umuntu. Into ejwayelekile ichaza ukuthini akekho ongayazi. Kodwa ke nako ke senibona esizulwini nje nabakwaZulu babethi laba sebengcona abafundi kuthiwa ngamazemtiti. Exempted. Exempted. Ngoba bafani nalaba kuthiwa ngabanqabi noma amaqaba. Into eyaziwe kwakuhlukaniswa. Lokho yiko ngithi ushiphuze libalekile ukuthi engicabanga ukuthi abantu abaningi abalifundanga noma abalizwanga lokuthi ngokuchaza kwakho awukhulumi ngomuntu oyedwa ukhuluma ngozondo. Ukhuluma ngesizukulwane. In fact ukuchazela ukuthi awukhulumi ngozondo kudala sihlangana namajaji. Kudala sihlangana namajaji sibachazele ukuthi cha asizwani naloku asikakoyenzike kule minyaka ekhona. Kodwa nginethemba ukuthi uyayazi le nto uJudge Sondo ukuthi besiyasihlala ubaba uJustice uMkhwengi ebebila zabe manzi athi angizwani nani sithi nathi asizwani nawe kodwa kumqoka besihlangana sizwane ngoba le constitution esinayo ufanele siyibone ngasolinye ze sithole le justice esiyifunayo. Uzothi omunye maxhamela uqinisile iconstitution yethu kunezinto engazisho kodwa futhi khona izinto ezinhle ezishoyo. Ihlulwa yini pho iANC isibonelo ubungqongqoshe wamanzi wezamanzi nezezindlu umthetho sisekelo nezinkantolo zithi abantu abawathola amanzi zithi abantu abayithola izindlu. Uzothi omunye pho ukhongolose okumele abohlanga basemasimini yini ungabanika abohlanga izindlu ungabaniki amanzi. Uyabona ke kuba bekuya ngami ngisesemanzini bengizawa nationalize amanzi. Kukhona isikhathi la ngeke ngawa nationalize khona abe ngaphansi kwaHulumeni ngesikhathi se-COVID. Akukho namunye nje oke wangabaza ukuthi it is the right thing to do. Sawa nationalize ukwenzela ukuthi afikelele kuwo wonke umuntu ngoba i-COVID le ibidinga ukuthi wonke umuntu akwazi ukugeza izandla. Sanikezela ke ngamanzi for lelo thushana leso lelo nisebenzisa umthetho sisekelo. Sisebenzisa umthetho sisekelo. Saveleze sayishintsha sathi amanzi aza nationalized for lesikhathi se-COVID.
akekho namunye ke wasenkantolo akho namunye ke wakhala kodwa njengoba sihleli la amanzi are dammed up ebelungwini thina singawatholi ngabe ejozini nje nakuphi nje la kuhleli umuntu omnyama khona umuntu omnyama uma umbhekile uzibuze ukuthi kwenziwa yini ukuthi uhulumeni wethu ushiye abantu bethu besaphila lempilo le sibuzwe every time siya kuma elections uyambona ukuthi ngihlele endaweni njani uyambona ukuthi anginamanzi uyambona lokhu nalokhu yazi sithini kulabo bantu sizakulungisa lokho okhala ngako siphinde sixakwe ngoba ukhona la sifikelela khona singakwazi ukudlula unyaka wonke lesiphuma kuwo silwa no section 25 we constitution lo osinika ilungelo lokuthi sikwazi ukunikeza umhlaba ukuthi abantu bathola umhlaba bakwazi ukuzilimela unyaka wonke ninilwa into eyayivese iwumongo umzabalazo ngamafuphi esekuphela iminyaka ngaphezulu kwa-20 nisalwa into ekwakufuneka niyiqale hlaqala ukutholakala kwenkululeko now ngokubona kwami uma ngaba sisebenzisa ama-binoculars or ama-lens afanayo between thina abantu abenza i-legislation nalaba aba-interpreta i-legislation amajaji mangaba siyakwazi ukubonisana ngiyabona ngekudala sayeqa lento le so ngibona ukuthi lento besiyenza lokuhlangana namajaji sisho ukuthi siyayiphikisa lento asizoyiphikisa obala kodwa sihlangane nje sibonisana ngoba masibona ngasolinye kula sizawufikelela khona la kufanele sifikelele khona kodwa ke akwenzekanga manje ke sekuphuma ukuthi akinalo ilungelo lokukriticize i-constitution angeze phuma phela ngoba phela uma singathuthuki ne-constitution okusho ukuthi sayishiye emuva sibe sihambela phambili nje thina akukho umthetho ukuthi i-constitution angeke i-criticize you can only see into erongo uma ngaba ngempela sofike la ukufanele ishintshwe so baningi ke bakhweleke kuleli bhasi bashaya bengazange bayifunde lento akekho nje ufike ku television especially khona nje television i-station engathi bese specialize nje ekutheni nje khulume ngalento akukho namunye ke wangifonela namunye oke wangifonela the only person okhulume nami umongameli ngathi mangibona i-statements kamongameli ngafonela u-SG ANC ngathi cha labantu ababhala i-statement kamongameli bebengekho enhlanganisweni yamongameli kula kukhona laba esibhude khona uma ngisakule yamanzi uMaXhamela ngiyazi ukuthi usebenze kakhulu nesilo esidala yebo nezama ukulungisa udaba lwamanzi usawungqongqoshe ugcine kanjani ngoba sibona ngasekuthula inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ukuthi angizange ngize ngifikelele la bengithembise ukuthi ngizawufikelela khona isilo sacela ukungibona sahlala phansi isilo sathi ngifuna amanzi ngifuna amanzi abantu bami bafuna amanzi wanginika ne-direction ukuthi nayi indlela esikwazi ukulungisa ngayo ngoba phela amanzi ngaphandle kwamanzi impilo zabantu akho lutho akwenzeki lutho kathembisa athi ubona ngoba vele nje silo nje umuntu bevele ngimthanda uyakubethandwa nje ubaba wami ngibona ukuthi angeke ke nje ngize ngingakwenza ngicela kona especially i-position yakhe nokufisela abantu bakhe ukuthi nabo baze bafikelele kule ndawo yonke umuntu efikelele khona ukuthola amanzi amanzi yi-right yawo wonke umuntu wala eSouth Africa salungisa nesilo amanzi into ebeyithanda nje ibiyipassion yakhe nje njengomlimi
ngalesikhathi ehlangana nami usesekhotheme ngathembisa ngayo yonke into enginayo ukushona kwakhe siyabe kubuhlungu kakhulu ngoba angizange ngize ngifikelele labe ngicabange ukuthi ngiyofikelela khona siphethwe yile constitution siphethwe yile constitution ngiyakhumbula ngibalula lokhu ngoba ngiyazi ukuthi emhlanganweni wenu enye into ayekhala ngayo indawo yasejozini ukuthi abantu basejozini bahleli nedamukazi elikhulu kodwa amanzi abafikeleli kulapho yiko ngithi yangibuye kuyona okunye maxhamela ngiyazi ukuthi umuntu ofundayo no cwaningayo ngezwe ngandlebenye ukuthi ucwaninga uEskom ukuthi inkinga esinayo ngoba nje ubusho nje amanzi ugesi izinto ezimqoka nezingenza abantu bavukele umbuso nohulumeni usuhambe wagcina phi ekubhekeni kwakho inkinga zikaEskom nogesi eNingizimu Afrika nginesifiso nje sokuthi mhlambe ngelinye ilanga singake sihlale phansi sikhulume into kaEskom sikhulume into ngoba thina ukuze amanzi afikelele kulezo ndawo lezi kufanele nogesi khona uyaphehla ugesi siyawudinga ugesi ngaphandle kogesi sisesemnyameni kodwa ingathi ikhona nje indlela yokukhusela lenkinga kaEskom vele ukuthi makushaya le yamanzi abantu bethu abanamanzi kwathini abanamanzi kanti ngesixhosa sixhomekeke kulogesi lo esingawuthola ukuthi amanzi ageleze kodwa ke cha asilingane emhlabeni yabona la kwehlela khona kula kwehlela khona yehlela nje emanzini kushaya nje amabhodi ongqongqoshe bakhona kodwa la kugesi oyinhliziyo yamanzi kuhleli and njengoba ukhuluma ngamabhodi akhona amabhodi esawafaka engibona ukuthi ngempela ngaphandle kwawo silimele yabona la eMhlathuze ake ngahlangana nabantu baseMhlathuze ngoba inkosi yangalapho ibicele amanzi and for the first time sathola i-clean audit ngasola nje imali yebhiya ukuthi ngibathengele bebesebenza ke labo bantu basebenza labo bantu futhi basebenza ngibacelile ngoba amanzi kule ndawo nje bengathi nje into ehamba ingafikeleli kodwa ngesikhathi sabo yade yafikelela ngiyathemba ukuthi basesekhona lapha ngiyathemba ukuthi basesekhona ngoba umsebenzi abangenzela wona angizukwazi ukubabonga banikeza abantu bethu amanzi azayofika nasenkandla amanzi nabo konke lokho abantu bebefikeleleka abantu engikwazi ukupick up ifone ngithi akho manzi lana nakuphi ibinje iboard nje ngibona ukuthi ngempela yasebenza kodwa khona engengakuzwa ukuthi hayi man ushange usihlalo uMamshange bese ukuthi uCEO umnomzana uDosi no asikusisa basebenzile labo bantu uma ngoba ngifuna ukuyihlanganisa lento ngoba khona la engazi ukuthi kunomkhokha okhona usuke emabhanoyini uze emanzini uze kugesi kufike kuthiwa akuhambe kahle emabhanoyini bese yadayiswa namanje kukhulunywa ukuthi ugesi akuhambe kahle sekukhona sebethi
awudayiswa. Umbono wakho ngokudayiswa kweinkampani zikahulumeni uthini? Indlela ekahle leyo yokulungisa isimo. Uyazi ukuthi kuba bekuya ngami bekusaba khona uhlelo ku television noma ku radio ukufundisa abantu ngomnotho. Ukufundisa abantu ngeeconomy yethu, politics zomnotho. Politics zomnotho. So that nabo emakhaya baqonde ukuthi yini esiyaziyo. Yini esingayazi bona ngokwabo. Sithi uma ngaba siyadayisa sibe sazi ukuthi sesicelile kubanikazi bomnotho kungabantu. Angikhumbula ukuthi sike sayenza. Siyahlale phansi sibona ukuthi hayi ayihambi kahle le. Sheshe sidayise. Ngamafuphi uthi thina njengezakhamizi umnotho wethu. Owethu lo mnotho. Ibusiness lethu le. Kodwa mase lidayiswa ongqongqoshe. Singasathintwanga. Thina esithintwayo makuthiwa siyovota. Bese sifika kini sithi hayi siyacela ivote yenu sizoqhubeka sinikeze amanzi sinikeze ugesi sinikeze konke lokho. Kodwa mase kufanele sithengise ngesingesi ifamily silver. Sithathe nje sithengise ngokwethu. Singazange sibuze ukuthi nicabangani ngalokho. Because kukhona lento ekuthiwa i-public education. La kufanele si-educate abantu so that by the time sithatha ama-decisions sibone ukuthi siwathathela phezulu kokuthi abantu bavumile. Bayayiqonda lento esifuna ukuyenza. Kodwa-ke kunjalo-ke emhlabeni bakhona-ke abaphumelelayo bakhona abangaphumeleli bashayelwe i-idea. Abashayeli ukuthengisa lutho bashayelwe i-idea. Ephikisana nabanye abantu. Ukuthi ayiphikisani nabanye abantu. I-interpretation nje. Yabo. Namanje nje sisayi-interpreta iBhayibheli. Le esayinikwa. Si-interpreta ukuthi hayi mina le verse ngilibona ukuthi lisho ukuthi. Angikhumbuli ukuthi kwathiwa hayi wena hamba uyejele wena noma hamba uyobona upapa eRome uyocela ukuthi uyi-interprete ngalo hlobo lo. Yinto ekufanele ngaba wonke umuntu uyayi-engage ayizwe ngelanguage yakhe ayizwe ngesimo akuso ukuthi umgaqo siseko ukhuluma nami ngowami futhi ngikubona ngale ndlela. Uma ngacela UMaXhamela ngicelela abohlanga emakhaya. Lokho kubhalile singakwazi nokubhala ngesiZulu, ngesiXhosa, ngesivenda ngoba into ebuyihlupho ukuthi mihle lemicabango. Kodwa igcina sikhulunywa abakwazi ukukhuluma isingisi. Ngolento eyikhuluma manje nje. Izinto nathi emakhaya emalokishini esiyikhuluma. Kodwa mase ikhulunywa abanye asizwe ukuthi sekuyaphi. Ungakwenza yini ukuthi sibhalo ngesinguni nezinye izilimi? Ngizakwazi ngoba umsebenzi wami njengoba belisho umsebenzi wami ukuhola i-social transformation. I-social transformation inguquko ehlaleni. Abantu bethu kufanele ukuthi uma siya kubo bekhala ngaloko sibuyele kulo umgwaqo sibone ukuthi kahle sabathembisana. Mangaba asifikeleli sibonisane ukuthi sishintsha njani lento. Manje ukukhipha le pheshana lami ngikhiphile cha ngiyavuma ukuthi singalolika. Ukukhipha le pheshana lami injongo yami ukuthi sistimulate i-discussion ezasifikisa lapho sifuna ukufika khona. Sixakwe yini ekunikezeni abantu bethu umhlaba? Sixakwe yini ukuthi kusize sifikelele kuzo zonke lezi zinto esibathembisa zona uma siye emakhaya kubo sithi sicela nivotele ANC noma sicela sivotele lokhu nalokhu. Akusiyimfihlo ukuthi sine constitution, akusiyimfihlo sinemithetho and njengoba siya ku conference nje ye-political ye-policy kumele simele abantu ukuthi abantu bathini.
inhloso yami ukuthi ngikhiphe lokho engikubonayo ukuthi nazi inkinga masingalungisa lokhu naloku singahle sifikelele kule ndawo le kufanele sifikelele kuyo lesihambe sitshela abantu ukuthi sizayilungisa singa interpreter singaliguqula iphepha lami sisebenza isinguni isixhosa isiZulu isivenda ayo yonke indlela kodwa ke manje ke angazi no sizawuvuma yini ngoba nako kusuke kwangathi nje sobiziwe siyezwa kuthiwa uyolungisa ubugwegwe ukuphatha kanjani ukuthi ubizwa abanye abantu nabo abanezimekemeke zabo singakaze sizokuthiwa bayabizwa baninga abanezimekemeke yabona mina ngizange ke ngibuzwe ukuthi imali bengengakhankasa ngo-2017 awuma bengangibuza ukuthi ngithathe imali ngivele nje ngikwazi ukubanikeza lapho nanguzuka kwabo ofihlo litha akho lutho kodwa akaze kubizwe umuntu akaze kubizwe umuntu akaze kubizwe umuntu naloko kufanele ke siqaphele sibuze ukuthi abanjani ababizwayo kodwa ngizilungiselele ngiyakhona ngolesithathu ngiyaphendula lento ongibuza yona le namhlanje ngibachazele ukuthi nakusasa ngisazayiphinda ithefana ngoba indlela engiyibona ngayo you know ngibatshele mabekhuluma lento ukuthi Cape Town ngingumakhi nginguminister we-housing kwangithatha 6 years ukwakha lento kuthiwa i-N2 Gateway project leyo msebenzi umhlosamile namanje ngoba ngesama ngoba kukho umoya omkhulu lapha eCape Town uhla entabeni uyofika lapha kuleza indawo la kunamajojombe khona uvutha umlilo so ngazimisela ukuthi mangilungise lento ngakhela abantu izindlu kwathatha 6 years enkantolo becazulula lokhu naloku iconstitution ithini besha abantu lapha emjondolishi isha ngaleso sikhathi so le ebengibhala into engiyibona kuyi-lived experience yami nginguminister isikhathi engisithathayo enkantolo ngifuna ukwakhela abantu bethu izindlu ulilungelo labo ukuthi babe nezindlu UMaXhamela ushilo umlando wakho ukhongolose bambalwa abangaliphika ukuthi wenzeni emzabalazweni wethu uma ucabanga kule minyaka kuyo ngabe ukhona yena sekuguqukile kukhongolose owawujoyina usemncane wajoyinwa nabazali bakho uma kukhona yini uma kukubi kungalungiswa kanjani ngiyabona ukuthi into esidinga kakhulu ukuthi abantu esibafaka attracta ku-ANC kumele baye esikoleni mina ngikhulele esikoleni ngangena nguna 6 years khona lento ekuthiwa ma-superzilla la besifundisa khona siyingane ukuthi ikhongo lisho ukuthi naloku manje umuntu nomuntu nje yakwazi uzingenela kukhongolo athu abhatale ikhadi lakhe ngiyafisa ukuthi kube khona njengasesontweni nje esontweni awungeni bese uyomukela ungazange udlule kule ndawo ukuthi ngalesikhathi sewuconfirma sebayazi ukuthi cha lo uyaliqonda iBhayibheli umuntu wala ekhaya esontweni sesimthembile ukuthi uzoqhubeka ngomsebenzi wesonto okwamanje ku-ANC silanda inumbers ngibona ukuthi mhlambe makungake kwenzeke sithole indlela yokuthi umuntu ojoin i-ANC kufanele athathe isikhathi esithize efundiswa ukuthi kwenziwani ku-ANC engakangeni ebuholini futhi ngamafuphi uthenye inkinga eninazo inkinga zenu zenziwa ukungena kwabantu ongenzeka ukuthi babe ngakavuthwa eqondeni
ukhongolose kwenza ukuthi bangakwazi ukumela kahle. Not only ukuvutha yabona mangathi bangakavuthi bazacabanga ukuthi babhekela phansi abaqonda iANC ngendlela ibesi ekufanele sibone ngaso linye nabo ukuze sihole nabo. Ofike izolo akazubona ngalendlela le ebesibhale ngayo ukuthi sicabanga ukuthi sizaqhubeka ngalokho. So i-political education ngibona ngathi into nje important kakhulu phambi kokuthi mhlambe ungene uthole lelo card kuthiwa i-new recruit. Mhlambe ke 2 years later so sesihlolile ukuthi cha umuntu right sikunike full certificate yoba ANC. Okwamanje ayikho lonto leyo. And kukhona ke inkinga esinayo ANC yabantu babantu. Imkhofu. Hayi kusho wena kusho mina. Olabantu ukuthi uma bediniwe bengadinelwa ngoba befuna ukulungisa inqubo mgomo kodwa badinwe egameni labanye abantu. Bangene egameni labanye abantu. Balandela lo abangene egameni la. Akusekona ukufela imgomo yenhlangano. Akusekho lokufela iANC. Uthe uke waxhumana nezwe iRussia wasebenza nawamanye amazwe eAfrika. Ngokubuka kwakho iningizimu Afrika neBRICS ngoba enye izinto kwisimo mazwe foreign policy yethu eyaba yinhle kakhulu ukuthi sihlangane nabantu abacabanga njengathi abasisiza futhi ubone ngazi ukuthi sibona ngazi ukuthi akusenjengakuqala sesekwehlile ukuxhumana kwesiningizimu Afrika namanye amazwe akuBRICS. Yini lesiyenza ngoba niqhamukile nathi senizoba nebhangi sonke sajabula ukuthi hayi mhlawumbe sima sesiboleka ngapha siboleka kubantu abaziyo ukuthi siyahlupheka interest izambilana thini. Kodwa manje buye ngathi yonke lento masilalela go vaccine ninikwe imali amazwe asentshonalanga senisukile kulaba enathi kuthina bahle nathi futhi yize benamaphutha abo kodwa siyazi ukuthi bayazi ukuthi bakhuluma nobani. Ukuthini ukubuka kwakho ubudlelwane beningizimu Afrika namazwe angaphansi kweBRICS? Saphumelela ukuthi size sifike kuBRICS. Sayilwela iBRICS saze sayithola sangena nathi. Ngingathi ngesingisi it was the height of our interaction with the international community because besingabantu aba like-minded with the same intention. Futhi sisizakala thina bese singakafiki kulelo level ye development sisizakala kakhulu sizazi ukuthi abahlobo bethu labo sikhule vele abahlobo bethu nje iRussia neChina sabe sesilanda iBrazil because ngaleso sikhathi sikalula besibona ngokufana ukuthi siqhubela phambili sizohamba njani. Ngibone ngathi ku foreign policy yethu that was the height of our achievement. Angisazi manje ukuthi akusekho na ukuba khona lapho and mangabe ngake ngiphawule ngento engabhekana ngizophinde ngibizele lapha ungcono mangikhuluma ngento ephansi kwami engiyaziyo lezi ezinye ngiziyeke ngesikhathi ngu-international relations bese strong iBRICS saba invite ukuthi bezelana saba ne meeting nabo nami ngaba nenhlanhla ukuthi ngelinye nje ilanga ake ngahlala phansi nabo ngabezwa bexoxa phela ke ngitashina sidekick ngoba benguminister kodwa I felt ukuthi nayi indlela besifuna sonke lesikhathi masingaqhubha ngalendlela singaze sifikelele la sifuna ukufikelela khona. Kuabantu vele nabo abane sifiso sokuthi basisize sifikelele la sifuna ukufikelela khona. Angisazi ke manje ukuthi uqhubekani. Ngicela ukuthi ngingaphendule umuntu yabona lamacala la ayanda manje ngizama ukuthi angandi ngoba
yeah makangandi awubhekane leli lodwa likhona mangibheke angazi noma icala yini leli ngoba phela bengizikhulumela from my perspective as uchair we social transformation uma singaphumi kimi izophuma ngubani mina odilishe nazo for the last 10 years usesiya ngasemaphethelweni usungqongqoshe wezokuvakasha yes yini engenziwa abohlanga ukuze bathuthukise umnotho wabo wezokuvakasha ngoba khona isikhalo esithi thina uma kufika kwezokuvakasha abohlanga kuba abantu abayodansela abelungu nje abeze South Africa isibonelo lapha kwaZulu sinentaba isandlwana kwafa abazali bethu nokhokho bethu kepha kuhlomula abanye abantu ngomlando wethu sinemkhosi yethu ngabaholi bethu kodwa asitholi lutho ngalokho yini engenziwa ukuthi abohlanga bazuze ngomnotho wabo nangomlando wabo ngoba umuya eMelika bazuza ngomnotho wabo eNgilandi umnotho ithina kuphela ukuthi makukhulunywa ngomlando wethu sibe abantu nje abajabulisa izivakashi opopayi nje babo size sishuthe bashuthe nezithombe bathinta imvunulo yethu ebamangazayo kodwa sasitholi lutho njengongqongqoshe yini ongathi ayenzeke ngoba umnotho omningi lapha kodwa sitholi lutho ngiyafika ke manje kule department ye tourism ngifika ngesikhathi esibi kakhulu se-COVID so obekumqoka kimi ukuthi ngibasiza kanjani labo bantu laba nalesikhathi ngathola ke ukuthi khona nje madlana ebekiwe ukuthi sisize labo bantu tourism abengasabona lutho sikuthiwa i-tourism fund i-relief fund so bese sabhekene nalokho okwamanje kukhona into ekuthiwa i-war room la sibiza khona wonke umuntu sifuna ukuthi sibone ukuthi singayiguqula njani i-tourism ukuthi izifikelele kule lokhuluma ngayo sibabonise ukuhlala kwethu ukuthi siyabantu abanjani singobani you know ngesikhathi ngiku-defense bengiyaye ngithanda ukuya kule ndawo le sawashaya khona ama-Britain noma ngazi uma esandla yeah awu bengijabula kahle bengithi mangifika lapha ngibona ukuthi nezikhali zabo nako konke bebengeke basihlule baguqa khona la ngibona ukuthi i-national pride yami ngempela yakuphuka ngesixhosa ngingathanda ukuthi sibe nendawo ezinjalo sibabonise ukuthi yabona la kuphethe thina saphinde sanishayela khona la kwezinye indawo ke uthola ukuthi sizama bese bengathanda ukuthi sibonise ukuthi kukhona indawo ethiwa i-cradle of humankind kula sithi thina waqala khona umuntu namanje nje baqeda ukuthola umzimba womntwana omncane o-predator zonke lezi zinto lezi ngingathanda ukuthi sijike siyenze ukuthi ibe ngathi ikhulume ngathi so uma beza la bafunde ngathi baphinde babuye manje uma ama-tourists ezile asuke ezele i-sunlight ngoba kumnandi like afuna ukufudumala imizimba ngoba bagodola nolwandle zonke lezi nezintaba lokho esiyiko asikakwazi ukukuthengisa so sisahlangene nentashinga ne-war room ukuthi sibonisane ukuthi singayijika kanjani lento eyi-tourism ngoba ngisesemusha la ngisafuna nje ukubona ukuthi umdlalo kanjani ngithe ngifika lapha ngabe ngifikela kwinkinga nje enkulu nje ukuthi kufanele ngiyoreporta ku-committee ngoba khona into kwenzeke khona okurongo kwenzeke lokhu kwathini so besabhekene nalokho ngizacela nje ukuthi unginike isikhathi ngiguqule lento ngiyenze ibe yethu sibabize ke abangaphandle sizobabonisa
ukuthi thina siphila njani siwobani futhi sabashaya ukusho bangabo sibhekela phansi ngoba siyayithela induku sayithela induku kodwa ke abengakafiki ke la ngifuna ukufika khona sisabhekene nokuthi si account for into esithole ukuthi azange sihambe kahle mase siqedile ke kukhona ke sizawulungisa into ekuthiwa i-green paper ne-white paper sihambe siconsulte wonke umuntu sizwe ukuthi yini enifuna ukuyithengisela abantu bangaphandle ngetashinga ngeculture yethu sizame ukuba ne-document lamukeleke kuwo wonke umuntu. UMaXhamela ngomunye wabantu abangafihli ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu besifazane uyabona ke manje ufuna ukungisa kuleya integrity committee le uma ngolesihlanu noma nginje ngempela sonto kuvele indaba zokuthi abantu be-JSC baphakamise oqala ngqa ukuthi akube nomehluleli wesifazane ukuthina kwakho. Ngajabula ngoba ukubona kwami umuntu oyisifazane ongumama une extra care la kuye le ngeke libe nayo ngisho noma ningaze niyithenge ayidayiswa ndawo sonke sikhuliswa oma sonke I believe in women. I believe in my mother. I believe in all those women who've led us. Ngisho noShaka imbala inkosi yabusa kwabonakala nje ukuthi uzulu khona. Naye he believed in his mother kakhulu. You know kathi mangishonela uma wami engasidinda isililo mfowethu ke naye seshonile uthi uyabona ke wena ngathi sewuzahamba indlela kaShaka sekufanele sishise izikhotha ke manje sibe nesililo esikhulu ngoba ushonele uma ngithi hayi cha sengiyam understand uShaka kuba nambe ngiyinkosi bese akushisa ikhotha umuntu ongumama une extra care la kuye which is ingrained. Omama have an extra gift of making sure that they are able to look after society, look after children. That which men might not have. Men are hunters and gatherers. Bahamba bahante baze nenyama ukuthi udliwe like her. Umama wenza yonke into. So I have great faith in women, just as women. And the reason why I believe women are suppressed is because men generally fear being under a woman. They find it unnatural. As time goes on, I hope that they will understand that women have as much as men have. And where I have found women running a country, whether I agreed with their policies or I didn't, I have found that that society benefited greatly from having a woman. So when we chose this, when the committee chose ngibona ukuthi akwabe kuyangahambe ngihamba ngibathekela ama-stock sweet bonke ngibabonge so ngamafuphi nami ngesikhathi ngimamele ngibona ukuthi cha this is a seasoned woman. Uma uzothi omunye sekulungile ukuthi sibe namajaji esifazane silungile ukuthi sibe no-premier besifazane kulungile futhi nokuba nomongameli esifazane uthini kudala sadlula kolibanga lokuba nomfazi sesingaze sishlule omalawi kudala baba nomama sishlule obani cha
bekudala nje isikhathi esifike kudala safika ngiyathemba nje asikadluli kudala safika kudala safika eSouth Africa. Ukugcina ke MaXhamela ake ukhulume nabantu ababili manje ufisa ukukhuluma nabantu baseNingizimu Afrika bese ukhuluma namalungu eANC thina ngakhumuyalezo ngale ikhathi lapho sisemzabalazweni ukwakha kabusha izwe lethu emva kokhuvethe ukwakha kabusha izwe lethu emva komnotho obheke phansi okwakha kabusha izwe lethu phezulu kweinkinga esinazo uthini kubantu baseNingizimu Afrika noma bayi-ANC noma bayona kodwa futhi uthini kumalungu kwaKhongolose. Ngithi kumalungu eKhongolo, iKhongolo is the oldest organization on the continent. Izwe le-Afrika libheke kithi ukuthi silikhokhele ngoba bayabona ukuthi ngaphandle kwe-ANC nabo bengeke bafikelele la bafike khona. Babheke kithi noma sithola ithuba lokuthi siphumele phandle baye basitshela ukuthi nikhumbule ukuthi i-ANC ayiyo yenu eyethu sonke. Sibheke kini ukuthi le-ANC lena niyonge niphathe kahle ngoba irepresenta the whole of Africa. Ngoba ngempela sathi uma siphuma lana siya ku-exile akho lizwe elingazange lithi singanincedisa njani. I-freedom esinayo namhlanje sinayo ngoba sancediswa abanye abantu abane-ownership of this particular gift ekuthiwa i-ANC. Ukuzalwa kwayo i-ANC kwabizwa amakhosi amanye amazwe ukuthi bafike bazosayina ukuthi thina singabantu abansundu sifuna ukwakha le nkongolo le. La next door eSwazini bathumela iQueen Regent uLabotsibeni. And usukeke ngithanda ukwenza umzekelo ngalento. uLabotsibeni inkosi uQueen Labotsibeni wathi makeza uzosayinela i-ANC wabeqhuba inkomo. Ngoba njengomama uyazi ukuthi kufanele kudliwe la afika madoda insizwa nje sihamba sithole nje okwawo. That's what makes a difference between a woman and a man. Namanje nje uLabotsibeni kimi nje is a Queen Regent of note. So i-ANC akusiyo yethu sodwa. ANC belongs to Africa and Africans look up to the ANC. We have a responsibility ukuthi nathi siyongele ANC sidlulisele ku next generation singazange simoshe. Ama principles ANC are those that are adopted internationally, I mean all over Africa and in those countries where they have suffered an equal treatment between black and white. The people in Palestine look up to us. Wherever you find suffering, they look up to us. But these people have gone through all of this and they will show the way. So the ANC doesn't belong to just us. It belongs to a whole lot of progressive people. We have to make sure ukuthi we look after it. Akusiyo yethu. Sibolekiwe ngaleso sikhathi. Kufanele sidlulisele to the younger generation injengoba injalo. Singaze simoshe. I-ANC doesn't belong to an individual. Akho muntu womuntu ku-ANC. Ku-ANC we all are equal and we all belong to the ANC. Sekhona indledlana yokuthi kube khona lento ukuthi ubani kabani la ku-ANC izayimosha i-ANC lonto le. Lento kuthiwa ama-factions. Ama-factions are not integral to the ANC. Akuzange nje kube khona i-clause ekuzalweni kwe-ANC ukuthi ubani uzaba ubani kabani. Masingawaqeda ngama-factions sabe sihambe isigaba esikhulu kakhulu. Ngiyacela nje kuwo wonke umuntu oku-ANC ukuthi masibuyisele i-ANC kulesimo esayithola kuyo. Baningi abakhothame namhlanje ukuthi size sibe kule ndawo sikuyo.
yonke into esiyenzayo kufanele siyenze sihloniphe labo abasinika impilo ubomi babo ukuthi siqhubeke. Nangu Solomon Mahlangu, ngane encane nje 23, yathi ayawuhengwa athi akunandaba ngoba igazi lami lizawunarisha bonke laba abaku-ANC. Angazi noma lisalinarisha na, noma wazifela umntana abantu engazange ashiye lutho. Baningi abafana nalabo. Ngifuna ngaso sonke isikhathi ANC ikhumbule ukuthi sivelaphi, who do we represent, who gave their lives for us, and where do we want to take the ANC. It is the oldest organization on the continent, looked up to by everybody on the continent, even beyond the continent, out there in those areas where there are black people. They look at us and want the best from us, want us to look after the ANC. Ngoba kusiyo yethu. Sigcinile ngoba yazalelwa la. Kodwa kusiyo yethu. And kubo bonke abamamele ngifuna ukuthi uma singabambisana singu-ANC, intuthuko la ekhaya ingadablisha. Sizalwa ndawonye, sizalwa ku-ANC, isipho nje sisinikiwe ukuthi sisigcine sisidlulisele kwabanye abantu. Singazange sisimoshe. And kuningi ngakhuluma ngibona nje ukuthi mangishiye nje khona lapho. Kodwa akusiyo yethu ANC. Sitholila kufanele sishiye ngale ndlela sithole ekhaya. Ngoba baningi abaliswe abasinike ngegazi labo ukuthi kube nentuthuko la eSouth Africa. Siyabonga UMaXhamela, sithemba ukuthi abohlanga bafundile ngawe. Siyathembisa futhi ukuthi soba kuqala ukufaka umbhalo wakho ngolimi lwesiZulu. Mawusinike wona nje uzawushintsha ngalabagama esiXhosa bafake ngesiZulu. Sifaka nje kahle esiZulwini. Sisi uma sekubhalwa bayifunde ukuthi ithini. Sibonga kakhulu. Ngiyabonga, ngifuna ukuthi sizawufika isikhathi sokuthi abantu baphakamise isandla ukuthi bafuna ukubalwa njengabantu abazakhokhela i-ANC. Asikafiki leso sikhathi. Manje uma bengithola ngikhuluma nani bathi nangu seqalile. No, bengike ngakhankasa ngo-2017. Ngathi mangikhankasa ngahamba ngabiza abantu ehulweni, ngathi igama lami nguLindiwe, ngiyakhankasa ngifuna ukuba umongameli walelizwe, ngimele lokhu nalokhu nalokhu. Mase sifikile leso sigaba ngizophinde ngibabize. Bangabe bengifaka ama attachment engenawo. Ngoba babheke ukuthi usho ukuthi seke yakhompyutha. Mase ngikhompyutha ngizobatshela. Awukufika kulona imfihlo. No, akuyona imfihlo, ilungelo lami. Ilungelo I've been here long enough. Mangaba ngifuna ukukhankasa, ngizakhankasa futhi ngizabatshela. Siyabonga, sibonga kakhulu.